Osnovni razlog za ovako lošu finansijsku situaciju u Šiko Paoniku, AD i njegovim zavisnim društvima je ta što sredstva koja se dodeljuju iz programa Vlade Republike Srbije firmama koje se nalaze u fazi restrukturiranja nam totalno neredovno dolaze, znate. Mi smo svoju imovinu dali u zakup, tako da nemamo drugih priliva osim tih sredstava koje ranije su sredstva dolazila preko Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, a nakon formiranja nove vlade ta sredstva dolaze iz Ministarstva finansija i privrede. Zadnji put smo dobili sredstva 25.7.2012. godine, nakon toga smo dobili još jedan, i to u punom iznosu, znači, a nakon toga dobili smo 25.12. uoči nove godine u više nego umanjenom iznosu, znate. Tako da bili smo u vrlo teškoj situaciji, nismo mogli da servisiramo najosnovnije troškove, da lečimo radnike, imali smo naverene knjižice i tako to. Znači, mi smo podneli ove godine blagovremeno sad ovom Ministarstvu finansija i privrede zahtev za odobrenje sredstava za subvenciju iz programa Vlade Republike Srbije za subvencioniranje preduzeća koje su u fazi restrukturiranja. To je sve prihvaćeno, međutim do dan danas nismo dobili ni banku. Pokušao sam više puta da stupim u kontakt sa nadležnim ljudima iz tih resornih ministarstva, nisam uspeo da dođem do njih, slao dopisa Janko Marko. Imam najnoviju informaciju da nam je zakazan sastanak u toku ove nedelje u Ministarstvu finansija i privrede, znači najkasnije do petka bit ćemo primljeni gore naša delegacija od 4 člana, da vidimo šta je sa tim sredstvima, zašto ne dolaze, jer imamo velike probleme i lične i da vam kažem i problemi koji su vezani za zakon i tako dalje. Ne možemo da platimo, mi se oglušujemo o zakon jer ne možemo da platimo neke najosnovnije troškove koje podležu zakonskim propisima, tako da moramo da, znači očekujemo tog razgovora gore puno, da vidimo koji je razlog zašto sredstva ne stižu.